baro ublei un kurku kurdo yupi. Kane ka di ka kubor babha lene ka jingpyntip khamtam ye ki Kristan Katolik ki basyong basa hajan ne sejingai baha ka laiphu tarik ubanai leber usnam arajar arpusan hakapor shipheu bejem step kan sadam ka jingpun kentang auxiliary bishop yai Reverend Father Bernard Laloo Episcopal Ordination haying maneba Cathedral kabadon halai umkra lakerpan ipi ki pai Kristan ban yawan seloklam hagan ka sungi jingpun kentang kan salong ka jingker khu nakamata jangi ki Kristan Katolik baro khamtam yangi ki basyong basa hangne hamikalia tumen ya Kristan yai Reverend Father Bernard Laloo lengba ki jingdua jangi kadba idang penkre yelade nagbanta kane ka sungi krau